Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Physical therapist kano. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Dom, lakay. Ingka magkachanda ka ni Nanang para iti medianoche tayo. Una, Mamaminsan kanulatan ti sagana tayo. Taditan tulat ta kanon balay da ti pagsasangwan tayo no rabi ino bigat. o di sige. Asidigmot lang to'y balay ta, iti balay na. Agkaruba tayo, may. Wan nga rod. Alakat, awan dakas na. Anya nga rod ti kahit mo agatangag ama itunon to. No, da ikan, di isaw. Amumot sa anak ama nagkarne. Isu kumitak to kadagiti dadakkel ama lagaw no lapo-lapo. No, adamulmol, isaw. Sige nga rod saan ka din ama pa ni barangay hall? Mapanak, amumutay. Uray sa nasak ti akin duty. Sa pulin nakdat ni tatang. Isu Angam, ay na, kasla naktangan ti bukot ko. Kasla kasapulan na ti masahe. Aya. Wan pa kay, katang samot kan na ito. Di awisam to ni tatang ama pan agpamasahe ili. Unsa, napunduan siguro ni ti lamis ti bukot, kan katang. Apo, bilibak man kagawad Domeng. Apay, kagawad sa panga. Sinapsapak ti May, tasyak ita ti officer of the day. Nasapsapa ka pa'y gayam. Kay kayat ko dito barangay hall na pagpalabasan iti oras. At datlat na dito yung oray sa anak nga on duty. Ay, una, kayat kumutin no siya ti officer of the day, at da makasarsarita. Yaw anak, nakalpasa ko niti may isang istorya. May papaniti gamgamod, kaskada at atang. Naidumduma na itong istoryak. Sana nakapapati na iti may papaniti gamod at atang. Di katatauan na makunkuna. Kan ure na iti istorya may papaniti alalya. Sarita na kita, kuna tinaduma. Depende mo't daytan iti tao ang makabasa, kanag iti naisurat ng istorya. Kan nakapadas, kanag iti di nakapapati apagtag.
Ay, baglakit din Tanalpas ko na ito inrugik ng istorya. Oray iturog kon, mabalin lata. Ay, ayan nga tani kagawad sa panga. Ay, at nagayam ni tabangir ti kalsada. Mayat at talaga ni ti abay ti tawa apwistok. Matanawak na iti agmamarites ni tabangir ti kalsada. Kasta mata makitak na iti lumabas no tanawak. Ay na. Ay, kapabayin ka ni kagawad sa panga nga officer of the day. No, agilarak nito. Isa mapanak ni likodan ti cabinet. Apag iso ti may sa asupa nga pwesto ni katuganga kapag iladan na. No, tay kayat na ti aginan na di ti barangay hall iti aldaw. Mapanak nita. Yilad ko nitan. Atay ta, nawali na nandito yung sirok mo, boy. Apag iso da ito'y kama dito, apag idaan ti agbalin a pasyente. Anya pa iti aramidak manang Rosa. Aguray ka. Naisimpata matan dagiti nadagsan. Dahito langan swelo ti dalusan ta. Ingkalaan dahi timba nga inikak iti danom anang inawnawak iti sabon. Ta iso ti pangnasnas ta dito'y semento. Ada iji ayan ti gripo. Kalpasan na. Lampas wamton inton mamagaanwan. Wan manang. Nalaing ka nga rutan. Agnas-nas ka dito yan tenak agluton. Apag isunto asumangpat ni Domeng. Mangal daw tayton. Wan manang. Inakalaan jay pagnasnas kon. Ay, paglakit din tadta ni Pupoy akaduak. Naisimpak mutla ang dayto agkara iwarang alikaman iti dayto akwarto. Mabalinan amay sa akwarto daytoy. Asaanan a bodega. Dito yun ti pangasikaswak kadagiti umay agpakita nga darikrik naan na iti bagina. Nang runa kadagiti makasapol iti masahe. Ay, naimbaglaangan. Tanalpas mi ti training nga inted ti gobyerno alibre kadagiti women's. Bali, duha kami laang dito'y nagbugsutan ang nakalpas iti training na. Kan nakaala iti diploma wenno certificate na. Nga, at least, makatulong ang kadagiti kabaranggayak. Kan adamot pasitangdan ko amang masahe kadakwada. Total katawan mati pa kakumikoma. Adamot talkan medya ponerarya. Bakay, nagdalos mo't kanti may sa akwarto dito. Sikat nagdalos. Inayabak ni Buboy, iso ti kadwa ka nagdalos dita. Tapay, anya ti kabil mo dito. Pagpalinag man na pagmasahyan. Anda ka di masahista nga o may agabang? Awan, anyang agabang ay bagbagam mo to. Sino nga rog nga tiyang dito? Siyak, Sika. Nay, anyat naknakan mo. Umalis ka dito si Rauk. Makisina ka iti pagidaan. Apa nga katawa ka? manghagas ako, Dom.
Nalipata mo, tayin at atindarak a seminar training me, kas masahista. Ha? Certified a masahista to asawa mo. May sa ako na therapist. Ayun na ya. At dan certificate kung agmasahe. Iso ya. Ket plano, timang lukat iti pagmasahyan iti balay. Wen, kan adda kakadwa. Kakadwa. Wen, Anya ngay. di mo lang amin madmadlaw day ta nakatakder dita abay mo amang laylayat kan kakay. Anya. Barbasan kan lampong day tadong. Iso ati kan agsa upay iti maikontra. Tama nga no, so tilinda ka iti di mo magustuhan. Ay, Rosa, di nakman but nga. Amok mo ti pang sutilikan ka, kajay tikbala nga asistan ko. Tanya ko ma. Lampong aparpasan jay tikbalang. Ang kapailan na ti mang sutil. Pagbali na ti ulo na akalbo, akas imalis iti barbas na. Ti lampong na kat agbalin akal mo. Anya. Sos, dula amin nga mumot na istorya pugpugot. Adun ti saan mo nga amo mapaspasamak dito'y balay. Gaputa dandan di kamot sumangpetang. Ado nga rod tiya sa sikaswag. Madama ti inventory karag iti kagawaan ti barangay. Isagsaga nami mata na iti records para iti umay nga audit. Amumata na siya kung ti chairman sipod nagpaso ti termino ni tatang. Kat siyak tinangabak a chairman. No pa'y may salat tapay a kagawad ni tatang. Ken iso pa'y ti number 1. Day tangarod. Ado matuntes asikaswag dito'y balay. Aginggang adta nagpakita kanyak dong. Nabati-bat kan sakit day. Abakan na ko naman nagtagtagay na. Ay sana tagtakainap tayo to'y. Saan mo't abatibat? Isardeng maun, nandaman araramidem asaan na may parbeng rosa. Kalukwan day ta. Ay saan nakalukwan? Ibagakkan katipod now. Malaksid iti naadal ko kas therapist at dapay mang tulong kanyak agagayam. Asyak lang ti makakita. Kat isuda ti nangibaga kanyak nga agmasahi ak. Ha? Ay, jak amukan ka. Kunak no rambarabak mo lang itay. Seryoso ka mag. Ay, adakan ka ano saan ka mamatay. Nga makitam to dagiti mapaimbag ko. Babaan iti panang masahi kadakwada. Tatang, da kayo man ti makisarita ka ni Rosa. Apay aya. Anyat pakarikutan nyo nga agasawa. Nagreri kayaw? Noon niya ka tinaknakan na agagas ka no. Makaagas ka no. Agmasahe ka nun. Anya? Matanakan ak. Palpaliiwak nga raon. Apay apalpaliiwam. Agdwa-dwa ak nga rudayin. Amang ano madadadaal kit din tilimbong ti utak na. Anya? Ay sus, delikado ti asawa mo na kasta. Iso nga raon. Paliiwan niyo man kit day. Tanay matanakan ak. Anya nga mintar aramidin na aya. Amang ano adupay kat ti tao iji balayan Adda ka no okasyon nga angayin na. Agpakararag ka no. So nagawis iti pastor nga agkararag. Aya. Huwag tatang. Isa mapanyaman kasarita. Ne. Apay ranyat papaspasama kiti anak kon. Nalpas natin special training na kas masahista. Ket kuna na amang lukat kano iti pagmasahyan iti balay. Kenday ta kano ti bilin na iti gagayim na. Gagayim na? Huwag tatang. Sino agagayim na ti kadwa ng agmasahay? Nagiti kano saan amakitkita. Nagiti ang sisit kas karatik balang. Kuna naman. Ay, anya. Ay. Apayin nga ya kasta ti bagbaga ti anak kon. Ay, adan samot na nga singkin kwa na anak agurakin kwa na iti kasta unay. Ne. Apa yan? Anya ti kadayo ditoy. Nana si Mang.
Kadumot day tapo kom. Mawan, pailot ko man to'y sikat ko. Dandani, Jack, maun natin nung may lawan ko ti agrukob. Katang la day ta. Kan gagangay day tan tagsalogan ti edad yaw. Awan anyaman na day ta. Kat, gaputa gagangay, saan ko napagasan? Ay, pagasan nyo Gamdi kay madanagan. Ta saan nyo pa nga ipatay day ta. Paaprusam lang kan lakay mo, mayatan. Ay, saanan? Sa balin to, manti marami dan. Jak to pa'y pasit ganan. Adaywak, nukas jaya madlaw kong asit ganak. Nang runa no itirabi Anya? Apay, ano na ka ngamin nila kay mo no maasit gan na ka? Ay, sus Rosa. Di ka man. Kasla di mo matamaw. Apay, di nakakarkarin niwan ni Doming haya. Kasjay? Abaw, iti day ta nga edad jumay. At dapay Ay, sus Rosa. Saanan. Narigatan na mga numakarga anak. Anyan tulat sa undag iti tao kanya kaon no agkikyadak dita. Bakit ang agkikyad? Kunadan to na. Sasawan niyo matunana. Panagkunam, agsikog ka pa iti day ta nga edad mo. Ay, anya ti amaw. Ay, alaman kit day. Ilutan nak. Baring magin awa anak meten iti daytoy amarikrik nak. Alawan. Ilutak day ta sikat yaw. Mabait lang ta pagawidak man dagita. Awan ti appointment dagita kanyak. Isuasan ko pa'y lasangwan ida. Ay, kakabsat! Agawid kayo pa'y. Ipaskil ko ti schedule no kaano ti panagagas. Awan klinik ita. Nagbalayan nyo gayam dahil nagtiba ni ti sabah, adi napukan. Pukanak man dahil tinambaan. Nawanan tagbalay ako ton. Dahil natumban. Nakiburan dagiti ko ton. Agwawaradan. Kumpit na kanya. Salmak. Napaw. Sapay pukanak pa'y data ko mapuon ti kalaman si asanan ng bunga. Nagbalayan mo tin iti aboos. Pukanak pa'y data. Anya, pinukan mo tinambaan kan oray di kalaman si asaan nga agbunga, pinukan mo kay. Wine. Nagbalayan ti aboos di kalaman say. Kutun mo tinagbalay iti ubak di nambaan na nakatakder pa'y laang. Iswa, pinukan ko na. Nekat, apa yan? Bumbumsog sa matarong mo. Ay, dahi tantay ko na. Nagpukan-pukan ka nga ta di nagbari-bari, so akasta ka. Anya, nagbari-bari. Adula amin. Isalbagan, nagkatulan. Nakadalapos kan lakay. Adda nang ranggastin kan. Anya, adula amin. Ba't ni bagbagamot na bagbagatan? Sos, agbuting ka gustay. Ang mga ninton bigat. Awan tenged mo. Anyang awan tenged ko asasawa mahad. No makaluksaw, dagiti saan na makikita. Ti maramid na saan na nakapapatay, ng pudnaw. No nga, ikatanda tatenged mo, ilanak da day ta ulaw. Mapukaw day tatenged mo. Mabalin. Agbalin to akasla na ituon langan day ta ulaw, may ti abaga. Palit mo, ti agbalin na kasta. Ay, di ka man asupeng. Adadalakad nga ron ako maruti kagatul po. Kagatul abin na niyo. Nawanin ti sumanaaw. Agore ka ditaw. Agdiskitar iti agas mo.
Mapanak ijayan darusa. Ah, Amok nga daagas da ijay, kan adda da kita'y gagayim na. Ay, apo, anyan ni Gusteng. Di namot gayam amo kita, ti pakadisgrasyaan na. Ay. Kumusta ni Chairman manang supeng? Nay, apay akong kumusta am ni Chairman. Nadamag ko ang nakadalapos ka no. Kung namkit saan ama maatay. Ngam dinaagasan, ako namlan awan anyaman ang napasamakin ko ana, di mo't agsasaon. Namati mutlaang ang nakadalapos? Un nga taa. Apay kat di mo't nagsasao ang nabigatan. Impus mo't laang di bumsog arupanan. Anya? Bimsog tirupa ni Chairman Gusteng? Un mag. Nagtangken tumod ngamin ti ulo na, anya ngay. No kasta, talaga apod no day takunada ang nakadaldalapos. Adda madaldalapos asaan amakit kita. Ket no madalapos ida ti tao, balsenda. Katwag. No si kat nerwam kan abas tala agi purpurwa kung agi buy-buyat dita iti lamaw iti sumipngat ay di mon ar-aramidan. Taamangan na yung nagbalaw kakat at dagaya mon dagita matam dita tiltilmaw. Nye, anya day tan. Ay sos! Ay, agtanang ka. Kat no natangkin taulom, kandi ka mamatpati ka dagiti katatawan na kunada. Akas ka dagiti masabat dita kalkalsada apade ngawan ulo na. Kas kada nagmata aping-peng. Ay sos, agparbengga kagawad. Narigatan. Nye, nakamutbutang. Ay talaga makurso na daan da ka pagrarayawan. Yakar data makurso na daan da pasit tibagay. Kasanupay nga tanutik yakar da ket ti agong. Ita sa dino kumamat ti pangyakaran da no bilang alaman. No ngay, ti tao apagtripanda ket yakar da ti agong na iti kilikili na. Uwin no saan iti muriit na. Problema to na dya sulpeng data. Pag nakman daytan ti akim bagay no sulpeng na amin sulpeng. Chairman Dumeng, ayan ka din ni Rosa. Damdamagam no, anda ti barangay hall. Wan, Mang Dumeng, ay stay chairman. Nakakita kiti nangisit nga alinta. Permiti kigtot ko ngam awan matlatta. Sige. Ngamawan anyaman na kanyak no nakakita kay tinangisit nga alinta. Aglalaok ti bagbagarito. Ala, ngam awan pa kay naigan ti alinta iti problema ayuman kukumakin ni Rosa, Chairman Dumeng. Kastaya. Ang anya jimbagam nga alinta. Kan apay aditaw iti pang sapulam. Ay, dito'y nga mintim baga dagijag tutong ita nagdamagak. Kastaya. Anya nga main ti problema am. Ay, bumbumsog nga minti buksit ko. Ha? Ipailot ko kuma. Kastaya. Anda asawam. Ay, awan. Isungarod nga agpailot ak ni Rosa nga asawam. Nadagsan da ito yung problema. Sayang. Nakigtutak ijalinta. Naparagsitak matlatak nakadanon ditoy. Adan sa kurkurang na ti tinasayaat. Mapankalagan iti balay. Ijay, ti pang sapulam kenkwana. Inuyog kun dito, iti mang sapsapul ken kang agpailot ka no, Rosa. Nadagsan ti problema, Rosa. Kuma, maikato'y dumakdakkel dito'y buksit ko. Anya? Ay, masikog kan samay. Ada asawam? Asawa? Ay, ada asawak ide. May salangal daw mi, pinanawan nakit din. Ay, saan mo nga rod nga asawa, Ay, Dumeng, saan asyak ti rumbang asapulan da itoy? Saan ko nga ilutan ti buksit na? Kunak no ilutam. Masikog da ito'y Dumeng. Iso nga isublim iti barangay hall.
Takita nyo no kasano ang mabirukan nyo ti bagbaga ng asawa na. Ading, kumita ka iti kaduam amang sapul iti asawa mo no nakasikugkan ka kunak kuma. Ay, saan ko nga amo ti ayan na? Ay, mabalin ka day. Dito ya kun balayo ka ni Chairman Dumeng. Ay, ni Chairman Dumeng laangan ti amatoy si Kugkaw. Anya? Ay, ang pangkamay. No kayat mo, ayabak tigayam ko atik balang, tayson ti asawam. Anya? Gwapo ka di akas kini Chairman Dumeng ti ibagbagam atik balang? Salpag ni ayat ako na ni katugangak. Adaman gayam ko kwatit ti babaeng. Ay. Anyan daya tagtagainap ko. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.